Ljubitelji oldtimera uživali su u ovim ljepotanima na ulicama grada Velike Gorice. U organizaciji i domaćinstvu Oldtimer kluba Turopolje ovom izuzetnom događaju svojom organizacijom i trudom pomogli su i Hrvatska kulturna zajednica njemačkog grada Mainza, kao i oldtimer udruga Wheels for Europe koja radi na promicanju europskog zajedništva. Evo, nalazimo se u centru Velike Gorice kod muzeja Turopolje. Ovdje smo danas pripremili jednu krasnu priredbu, zove se Prezentacija Europe i Međunarodni oldtimer susret. Naime, u ovih 3-4 godine stekli smo brojne prijatelje, pa i u Njemačkoj, iz Mainza, koji su odlučili sa svojih 50-ak vozila i motor kotača starodobnih doći ovdje u Veliku Goricu i mi smo izuzetno sretni da smo njihovi domaćini. Dakle, ovo je jedan velik dan za Goricu, a uz što smo ostvarili to jednu međunarodnu suradnju, suradnja sa svim ostalim oldtimer klubova iz Hrvatske je vrlo velika, tako da imamo izniman broj oldtimera iz Hrvatske i youngtimera koji su se evo po svim ovim uličicama, trgovima rasporedili i nadam se da posjetitelji koji danas dođu ovdje u Veliku Goricu imaju stvarno jedan krasan sadržaj, ne samo kad se tiče oldtimera starodobnih vozila, već i kad se tiče iz glazbenog programa i kad se tiče gastro ponude i opće zabave. Kada je o vojnim vozilima riječ, originalni su ne samo vozila i svi dijelovi, nego originalne moraju biti i uniforme. Mi smo grupa iz Slovenije, ljubitelja džip vozila, tako predstavljamo 82. zračno desantnu jedinicu i drugu diviziju američke vojske. Grupa se je našla sa Vladimirom pre jedno 4 godina, tada surađujemo sada već 4 godina i to je to. Zajedno smo otišli u Normandiju, ove godine u Plzen, što smo pozvali iz česke strane, tako da se družimo i, kako da kažem, sve nas vuče zajedno ljubav do vojnih vozila, ovih uniformi, naoružanja i sve to. Pa ja sam počeo pre 26 godina, tada je još moglo se dobiti džipa i sve to, ali ako si kupio džipa, još jednom toliko novaca si bacio u restauraciju. Sa ovih dana, ovih godina, sve teže je dobiti originalni džip i dilovi su pošli atmosferske cene, tako da je vrlo teško doći do džipa i restaurirati ga. Pa oduševljeni smo kad smo bili 5 godina nazad u Normandiji, tada se i general slikao s nama i to ja uvijek kažem, ako imaš ovaj hobi treba da bude do kraja. Ne samo onako polovičan, da nešto da bude, da sliči džipu. Sada ovih godina ovaj hobi je išao sasvim u više razine, tako da svi treba da gledamo da bude originalan. To je isto onako, ja sam isto komisar za ocenjivanje vojnih vozila u Sloveniji, tako da sve to ide više, a sve je skupo. Tako da je sve, kada nabaviš nešto, gledaš da je originalno, sve dolazi mnogo novca. Naš vojnik je, kao da kažem, zamalo i oldtimer, isto ima 10 godina manje od njegovog džipa, naš Andrej, i kako da kažem, vrlo sam sretan da imamo ovake ljude što ulaže u nešto i da se druže i da nas druže ovaj ugodni srećane što su ovdje. Je original, ima i širafa ima original, ima svaki širaf ima pečat gore da je Ford, autentično, vsi širafovi vijaki su colski, tako da je stvarno original. Pa gledajte, vojna vozila je jednostavnije, pogotovo što ih ima još jako puno sačuvanih u Europi, zbog toga imamo još i trgovine, specijalne trgovine koje i dalje te dijelove proizvode i prodaju, gdje se mi onda snabdijevamo kad nešto otiđe. Istina da su to kvarljiva vozila, da su to vozila koja su bila u stvari namijenjena da traju jedno kraće vrijeme, ali evo, danas ja imam 2 Willisa iz 43. godine, istina generacija, svaka generacija je njega popravljala, obnavljala, tako da su ta vozila i danas, evo skoro 80 godina, još uvijek tu među nas, registrirana i u njima i dalje uživamo. Posebna atrakcija svakog susreta oldtimera su traktori. Najveći ljubitelji ovih neobičnih divova su djeca. Član sam kluba, oldtimer kluba Turopolje od njegovog osnutka. Inače imam kod kuće i Opel
C automobil iz 1977. godine, ali pošto nam je agrosekcija ovako dosta, pa rekli bi mršava s traktorima, pa sam si ja kupio ovaj traktor. Ovo je traktor Dajc, znači proizveden u Njemačkoj 1962. godine. Evo, moje godište. Ovako sam ga uređenog kupio. Znači, registriran je kao normalno vozilo, a naravno može biti kao povijesno. Evo ovako, on je znači samo za oldtimer susrete. Putujemo po cijeloj Hrvatskoj, imamo prijatelja tu koji također ima oldtimer traktor, on ima vučnu službu i onda na tu njegovu vučnu službu, na kamion stanu 3 traktora. I onda mi putujemo po cijeloj Hrvatskoj sa našim traktorima. Pa evo, sve je rjeđe traktora na cestama, znači i po selima i svugdje. Pa navrat je djeca i zbog toga. Ali traktor ko igračke, ja imam unuka od 1,5 godina, on se samo igra s igračkama traktora. Tako da nekak vidim po njemu da mala djeca najviše obožavaju traktore. Ja sam ga kupio ovako uređenog, pa nije tak strašno. Naravno malo sam se cjenkao, čovjek ga cijenio 3000 eura, ja sam na kraju platio 2850. Ali ovako uređenog, da, s novim gumama i sve što vidite na njemu. Pa on ne puno više, recimo kod nas u Hrvatskoj ima nekoliko znači, servisa, odnosno radionica gdje se takvi traktori restauriraju i onda ih Njemci plaćaju višestruko skuplje nego ovdje se može kupiti. Ne? Inače, oldtimeri su moja strast i ljubav i bavim se restauracijom oldtimer traktora i u slobodno vrijeme znači automobila i nešto motocikala. To je nešto u što se čovjek zaljubi i jednostavno, ne znam, ne može svaki slobodan trenutak koji ima odvoji za to. Znači, dosta je zahtjevno, iziskuje puno vremena, ima tu i troškova i svega, ali na kraju taj traktor kojeg vidite kao neku cjelinu, a koji je prije toga bio, ne znam, 1,5 tona starog željeza, to u vama onda probudi neke lijepe osjećaje i ne znam. Ja to gledam nekako drugačije nego drugi. Ja kad vidim taj stari traktor, ja ga ne vidim kao staroga, ja ga već vidim kao složenu cijelinu, kao izvorni primjerak. Ovaj model iza nas je jedan Allgaier, to je znači Allgaier Porsche u principu. To je traktor koji je proizveđen od 52. do 55. godine. Inače je Porsche, ali kako je Porsche oduzeta proizvodnja, pravo na proizvodnju nakon rata, onda je Allgaier preuzeo taj dio proizvodnje. Inače su bili u crvenoj boji. To je mali traktor koji ima 12 konjskih snaga, jedan cilindar i 820 kubika i brzina mu je 19 km. Spor, ali za ono vrijeme uspio je obaviti sve što je bilo potrebno u jednom manjem domaćinstvu. Kod nas je teško postići neku cijenu jer još uvijek nema neke ljubavi prema toj vrsti. Više su auti u principu zastupljeni nego traktori, ali u Njemačkoj ili u Austriji on bi vrijedio između 10 i 15 tisuća eura. Djeca su vam jako zainteresirana za traktore. Oni obožavaju traktore, evo imamo tu i starodobne traktore, imamo automobile iz Drugog svjetskog rata, prije Drugog svjetskog rata. Evo vidite ovdje prvi puta da se ovako velik broj 10-ak Citroena Traksiona okupilo na jednom mjestu. To je jedan velik događaj za nas zato što ovo htjeli bi dakle da taj auto koji je postao legenda, ne znam, valjda u svim filmovima kojima je mogao biti je bio, ne? I to je nešto što evo bude jako interesantno, pogotovo evo ja stojim kraj ovog svojeg automobila Citroena Traksiona kojeg je evo punih 30 dana dan i noć obnavljao moj sin Fran, ovo da bi on danas bio tu spreman za vožnju i za izlaganje. Na izložbi smo susreli gospodina koji je ispunio svoju davnu želju, pa sad uživa u vožnji svog oldtimera. Auto je Citroen iz 1953. godine. Ima i stariji, njih su počeli raditi već 34. do 57. I ja ga imam, mislim, sada 2 godine. To je, može se reći, to je auto za dušu. Zaista je nekaj staroga, tu se može sve raditi na njemu, sam si možeš pomoći ako znaš, ne. I onda lijepo ga i voziti. Da. I sad danas sam došao ovdje zato kaj nas ima puno, koliko vidite, jedno 9 komada. Još nikad se nismo sreli toliko takovih auto na jednom mjestu. Motor je 1900 kubika, mislim da je 56 konja. On je
kupljen u Francuskoj. Ja sam išao po njega, kod privatnog čovjeka jednoga. Oni to upotrebljavaju za svaki dan. Morao sam ga i dati ofarbati jer tu bio loš na ovom dijelu. Blatobran je bio, nije bio lijep više kako treba, ne. Onda sam morao sve farbati. Imam ja još jedan, takav stari, još jedan, ovo je 53. Imam jednog Opela iz 52. godine i jedan motocikl njemački iz 51. Tako da ovih u selu me znaju, to je nije problem za njih već. Oni znaju čim je lijepo vrijeme, to je auto za lijepo vrijeme. Po kiši ga ne vozimo, bilo bi ga šteta. Kako ja velim, da se ne umoči capice. Vladimir Štarkelj, osim svog redovitog posla i predsjedanja Oldtimer klubom Turopolje, sviraju u orkestru folklornog društva Mičevac. Pa znate kaj, iz mjesta Mičevac, otkud i jesam, negdje živim, 95. godine kada je bilo doslovce ničega, sve je devastirano, rat je bio. I onda smo išli obnavljati kulturničko društvo i sve je to na neki način, ako želite sudjelovati, odnosno napraviti, bilo nekako kako morali ste prosvirati, ako niste svirali da bi imao ko svirati. Evo, jednostavno da se tako izrazim. Dalje planiramo nekoliko panoramskih vožnji napraviti po našem Turopolju, po Vukomiričkim goricama, sudjelovati normalno na što više susretima koje organiziraju drugi klubovi, a doslovce svaki vikend je negdje u Hrvatskoj nešto organizirano. I jedan od bitnih događaja koji nam je ove godini, naime mi smo 13.9. osnovani 2021. godine, pa ćemo 13.9. u Velikoj Gorici imati veliki oldtimer show Turopolje koji će opet biti međunarodnog karaktera i do sad je taj show posjećivalo čak i do 8.000 ljudi, bilo je oko 400 izlagača starodobnih vozila. Potrudili smo se dakle da bude ljudima uvijek nešto novo, da im bude doživljaj nekakav dočno takav događaj i evo to nas čeka u rujnu 13.9. Što iduće pripremaju članovi Oldtimer kluba Turopolje? Imamo izvrsnu suradnju sa lokalnom samoupravom, sa gradonačelnikom Krešimirom Mačkarom. Ta suradnja je doslovce i prerasla u jedno prijateljstvo. Tako da se nadamo evo da ćemo u ovoj Velikoj Gorici još puno puta pripremiti ovakve priredbe koje je na zadovoljstvo svih.